Alright, welcome back once again guys kuri Stone TV show. Nizere ko mumeze neza, nguhaye ikaze muri Sport News uyu munsi aho tugiye kujya muri FIFA World Cup, igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru mu bagabo. Reka dusubire mu mateka twirebere kuva mu mwaka wa 1930 kugera mu mwaka wa 2022. Muri iyi myaka igikombe cy'isi kimaze gukinwa inshuro nyinshi, ariko se mu by'ukuri ni ibihe bihugu byagiye bitwara igikombe cy'isi, amazina yabyo ndetse n'ibyo byagiye bikina ku mukino wa nyuma, ndetse tunarebe kandi aho iki gikombe cy'isi cyabaga cyabereye. Nguhaye ikaze rero muri Sport News y'uyu munsi tuniyungura ubumenyi nk'ibisanzwe. Uri kumwe nanjye MER, ngushimira wowe wamaze gukora subscribe kuri iyi channel. Niba ari ubwa mbere ugeze hano kandi nawe wibuke gukanda subscribe kugira ngo ujye ubana natwe mu biganiro byacu bya buri munsi. Nk'ibisanzwe rero uri kumwe nanjye MER, nguhaye ikaze. Twihuta guhera mu mwaka wa 1930 nibwo igikombe cy'isi cyatangiye gukinwa. Kuva iki gihe igihugu kimaze gutwara ibikombe by'isi byinshi ni igihugu cya Brazil, kimaze gutwara ibikombe bigera kuri 5. Igikombe cy'isi kandi cya mbere cyatwawe n'igihugu cya Uruguay, n'ubundi ni igikombe cy'isi cyari cyabereye mu gihugu cya Uruguay. Iki gihe Uruguay ikaba yaratsinze Argentine ku mukino wa nyuma. Igikombe cy'isi giheruka kandi mwaka wa 2022 cyatwawe na Argentine itsinze Ubufaransa ku mukino wa nyuma. Twinjiye mu mateka rero muri rusange, mwaka wa 1930 igikombe cy'isi cyatwawe n'igihugu cya Uruguay. Iki gihe Uruguay yatsinze Argentine ku mukino wa nyuma. Ni igikombe cy'isi cyari cyabereye mu gihugu cya Uruguay. N'ubundi mwaka wa 1934 igikombe cy'isi cyatwawe n'Ubutaliyani, n'ubundi ni igikombe cy'isi cyari cyabereye mu gihugu cy'Ubutaliyani. Mwaka wa 1938 igikombe cy'isi cyatwawe n'Ubutaliyani nanone, bwo ni inshuro ebyiri zikurikiranya. Ni igikombe cy'isi Ubutaliyani bwatsinze Hungary. Ni igikombe cy'isi kandi cyari cyabereye mu gihugu cy'Ubufaransa. Mu gihe mwaka wa 1942 no mwaka wa 1946 ntabwo igikombe cy'isi cyabaye kubera ikibazo cy'intambara ya kabiri y'isi yose. Mwaka wa 1950 igikombe cy'isi cyatwawe na Uruguay. Ni igikombe cy'isi cyabereye muri Brazil. Iki gihe Uruguay n'umuri yari itsinze Brazil ku mukino wa nyuma. Mwaka wa 1954 igikombe cy'isi cyabereye mu gihugu cya Switzerland, gitwarwa n'Ubudage, bwari butsinze Hungary ku mukino wa nyuma. Mwaka wa 1958 igikombe cy'isi cyatwawe na Brazil, yari itsinze Sweden, n'ubundi igikombe cy'isi cyari cyabereye muri Sweden. Mwaka wa 1962 igikombe cy'isi cyabereye muri Chile, hanyuma gitwarwa n'igihugu cya Brazil. Mwaka wa 1966 igikombe cy'isi cyabereye muri England, ndetse iki gihe rwose England iragitwara, nacyo gikombe cy'isi igira. Iki gihe England cyangwa se Ubwongereza bwari bwatsinze Germany ku mukino wa nyuma. Mwaka wa 1970 igikombe cy'isi cyatwawe na Brazil. Ni igikombe cyari cyabereye muri Mexico. Iki gihe Brazil yari itsinze Italy cyangwa se Ubutaliyani ku mukino wa nyuma. Mwaka wa 1977 igikombe cy'isi cyabereye muri West Germany cyangwa se Ubudage bw'uburengerazuba. Iki gihe rero Ubudage nabwo bwatwaye igikombe, ndetse bwari butsinze Netherlands cyangwa se Ubuholandi ku mukino wa nyuma. Mwaka wa 1978 igikombe cy'isi cyabereye muri Argentine, hanyuma Argentine yanagitwara itsinze Netherlands ku mukino wa nyuma. Mwaka wa 1982 igikombe cy'isi cyatwawe na Italy. Iki gihe Italy yari itsinze Germany ku mukino wa nyuma. Ni igikombe cy'isi cyabereye muri Spain. Mwaka wa 1986 igikombe cy'isi cyatwawe na Argentine. Ni igikombe cy'isi cyari cyabereye muri Mexico. Iki gihe Argentine yari itsinze Germany ku mukino wa nyuma. Mwaka wa 1990 igikombe cy'isi cyabereye muri Italy, gitwarwa na Germany, yari itsinze Argentine ku mukino wa nyuma. Mwaka wa 1994 igikombe cy'isi cyabereye mu gihugu cya United States, hanyuma iki gihe Brazil yagitwaye itsinze Italy ku mukino wa nyuma. Mwaka wa 1998 igikombe cy'isi kikaba cyarabereye mu gihugu cya France. Iki gihe Ubufaransa bwaragitwaye. Iki gihe kandi Ubufaransa bwari butwaye igikombe cy'isi butsinze Brazil ku mukino wa nyuma. Mu mwaka wa 1900 mu mwaka wa 2002
igikombe cy'isi cyatwawe na Brazil. Iki gihe Brazil yari itsinze Germany ku mukino wa nyuma. Ni igikombe cy'isi cyari cyabereye mu bihugu bibiri, South Korea ndetse na Japan. Mu mwaka wa 2006 igikombe cy'isi cyabereye muri Germany cyangwa se mu Budage. Iki gihe cyatwawe na Italy cyangwa se Ubutaliyani bwari butsinze France cyangwa se Ubufaransa ku mukino wa nyuma. Mu mwaka w'ibihumbi 2010 bwa mbere mu mateka igikombe cy'isi cyabereye ku mugabane wa Afrika muri South Africa. Iki gihe Spain cyangwa se Espagne yatsinze Netherlands cyangwa se Ubuholandi ku mukino wa nyuma. Hanyuma mu mwaka wa 2014 Germany cyangwa se Ubudage bwatsinze Argentine ku mukino wa nyuma. Birumvikana Ubudage butwara igikombe. Ni igikombe cy'isi cyabereye muri Brazil. Hanyuma kandi mu mwaka wa 2018 igikombe cy'isi n'ejo bundi murabyibuka kabisa cyabereye mu gihugu cya Russia cyangwa se mu gihugu cy'Uburusiya. France yatsinze Croatia ku mukino wa nyuma. Iki gihe rero French itwara igikombe. Ejo bundi rero mu mwaka wa 2022 igikombe cy'isi cyabereye muri Qatar. Hanyuma umukino wa nyuma huriyeho Argentine ndetse n'Ubufaransa, biza kurangira Argentine itwaye igikombe. Uru ni urutonde rw'amakipe yagiye atwara ibikombe by'isi aho byagiye bikina ku mukino wa nyuma ndetse n'igikombe cy'isi aho cyabaga cyabereye. Tubisubiyemo twihuta. Ubwo ibihugu byabashije gutwara igikombe cy'isi kuva cyatangira ni Uruguay mu mwaka wa 1930, Italy imaze kujya gitwaye kabiri ikurikiranya mu mwaka wa 1934, Italy kandi irongera gitwara mu mwaka wa 1938. Uruguay iragitwara mu mwaka wa 1950 uko twabonye ko mu mwaka wa 1942 ndetse no mu mwaka wa 1946 ntabwo cyabaye kubera intambara ya kabiri y'isi. Mu mwaka wa 1954 Germany iragitwara, mu mwaka wa 1958 Brazil iragitwara ndetse yagitwaye kabiri ikurikiranya, dore ko no mu mwaka wa 1962 Brazil yagitwaye. Hanyuzemo kandi igikombe cy'isi kimwe cyo mu mwaka wa 1966 gitwarwa na England. Brazil yongera kugitwara mu mwaka wa 1970. Mwaka wa 1974 Germany iragitwara, mu mwaka wa 1978 Argentine iragitwara, mwaka wa 1982 Italy iragitwara, mu mwaka wa 1986 Argentine iragitwara, mu mwaka wa 1990 igitwarwa na Germany, mu mwaka wa 1994 ni Brazil, mu mwaka wa 1998 France, mu mwaka wa 2002 ni Brazil, mu mwaka wa 2006 ni Italy, mu mwaka wa 2010 ni Spain, mu mwaka wa 2014 ni Germany, mu mwaka wa 2018 ni France, mu mwaka wa 2022 ni Argentine. Ngaho nguko rero uru ni rwo rutonde rw'ibihugu bimaze gutwara igikombe cy'isi kuva cyatangira gukinwa mu mwaka wa 1930 kugera mu mwaka wa 2022. Reka ngushimire cyane rero wowe ukomeje gukurikira ibiganiro byacu. Nagushimira cyane wowe wamaze gukora subscribe kuri iyi channel. Niba rugamire wowe ugeze hano, kanda subscribe, comment, like ndetse na share. Nk'ibisanzwe uri kumwe nanjye MER. Dusubire mu bindi biganiro. Salam shalom.